28-godišnji istoričar i istraživač Jaroslav Jastrebov, ponekad i novinar, kako za sebe kaže Rus, pravi Sibirac iz Murmanska, rešio je da je gladovanjem u znak protesta zbog krvoprolića u Jugoslaviji, opasnosti da se umešaju međunarodne mirovne snage, skrene pažnju ruske javnosti, podigne ih i, kako kaže, zaštiti svoju braću, pravoslavne Srbe i Crnogorce. Kada je počinjao, bio je sam, čudak koga su gledali sa nevericom. Za mesec dana, preciznije 25 dana gladovanja, mnogo toga se izmenilo. Čim sam stigao i zaseo ovde, počeli su da mi prilaze ljudi. Vidite one žene tamo. Ona seda žena u ljubičastoj jakni je naša aktivistkinja našeg saveza, jer mi smo već stvorili malu organizaciju koja postepeno narasta. Čula sam da ste ovde pred Jugoslovenskom ambasadom organizovali već 2 mitinga. To je istina. Prvi 6. a drugi u subotu 12. oktobra, s tim što je ovaj drugi već bio mnogo bolje posećen. Došli su ljudi koji žele da nešto urade, da vam pomognu. To je najvažnije u celoj stvari, što ovde dolaze ljudi koji su željni da stvarno pomognu, a ne, oprostite na izrazu, brbljivci. Još nešto želim da objasnim. Mi se ne okupljamo ovde samo zato što ja tu gladujem, već zato što želimo da apelujemo na javno mnenje Zapada. Želimo da izvršimo pritisak na javno mnenje Nemačke, da se opamete i uvide da već 3. put njihove ruke počinju svetski rat. Na javno mnenje Bugara, na javno mnenje Italijana, jer će agresija ići preko italijanskih baza NATO-a. Poznato vam je da je to uporište najzgodnije za delovanje protiv vas, a tako je to bilo i u Drugom svjetskom ratu. Apelovat ćemo i na američko javno mnenje. Ono najvažnije na čemu se mora raditi, to je ujedinjenje Srba, Crnogoraca i Rusa. Mi se moramo ujedinjavati i na kulturnom, i na ekonomskom, i na političkom planu. Moramo shvatiti da se osim jedni na druge, a mi smo braća, nemamo na koga više osloniti. Nemate kome verovati osim Rusima. Mi Rusi samo vama možemo verovati. Moramo biti jedinstveni jer je došlo vreme kada je naš nacionalni opstanak u pitanju. Pogledajte šta se ovde događa. Vidite kako jedan za drugim razne narode huškaju protiv Rusa u ovoj državi koja se raspada. Naš se rad zato sada svodi na propagandu kulture, istorije, etnografije i politike Srbije i Crne Gore. Propagandu ovde, propagandu Srbije i Crne Gore, da bi u ljudima ponovo probudili bratska osjećanja.